Hello everyone guys, welcome back to my another vlog. Non bang hedi ni bong tuma room long sido mani hedi ni bong tum school khuli alo mati di lasi school dress nang ke and people. No ba ni bong tum ta school suti lab lo bon. Pini ke half class we report school suti at elo yo student tum nang chon rin ti lo. Okay guys, non bang hedi hala dang room long petalang elo pare birthday cake ta order dam elo non bang hedi weather ta mi o e nas hedi non bang ke bukini pera chopon to ampar ke direct hem lo dam bo adap kang melo hem pen ke wa hedi non bang ke an kang chill tho an lo la hedi son back chopon ni bolo chill du lo ampar weather ta mi o e da jola hedi hem dam herak rak nang puya la hai ये बारिश तो मूड खराब कर दिया यार आरपे सीजन पिनाक मा हेदी आरपे नंचांग दुन दुन पिनी बैंग वुड ये बैंग बड़ियो नॉन बैंग आरपे हम एट लो है ये देखो रास्ता लेके हिंग ओपन यो आरबे नंचांग दुन दुत मत ओके फाइनली गाइस नॉन बंग हेमंग चले चितलो आरबे नंजुम जे पिन पेन हेमंग चले चितलो यो अंपरे लबाय गाड़ी नंच चांपित लो मन हेदी पिनी गारबे जांग लॉक मति दी लसी कोसन लो गाड़ी ता तेर लाबलो मा हेदी गाड़ी नंच चांपित लो Pini bangke di metric result pi alo mati di la si pini non bangke ke pas tum long an party cha hangam po non bangke nang lang on pa mo de apare non by dress chance po apare dampo clang clang pista la laga ha an chala ma pihana lang lang ko piha lang lang breakfast party hang me Mana lam ha me non sina ale lang. Non Nipun bitri dalam ma. Full 100%. Na la sana me. Yes. Da metric pass party. Kalang non open ang po. Non open ang po. Yes. Malong la dampo. Ha? Basta pilong lo dam po first division tumlong an lo dami. Oy la da cake style. Jom hinam po order ki alo. Kenapa? Lahin order ti ka alo. Okay, style lang John Mac. Basta pi congratulations. Thank you na ha. Thank you. Kon division la. First division. Kon ta la letter 1 ke. Isi bet. Congratulations de. Thank you, thank you. Tu bhi wish kar. Inke to nang dukana party. Thank you. Oke, nane nang party si sa Hong Kong lo yun tenge. Puska to na ba tu thop thopi ma, nane ko Sonia ma. First metric pass party puska. Nang ko nang video silang, nang video ok an guys. Nang lan bom mo. Ko an si chod dat po. Yes. Tatum tayo kechong Hong Kong. Tuna ko jang sarpi tu mo. Nang sarpi lo. Yes. Halang bong ma kleng sarpi lo. La bai risomar lo. Risomar kang tang lo lagi. Mental lang to metric pass ke. Peneng an Ha? class. Morning isi. Ha? Yang hong pa dig jadap mo ok sabay. Thank you. Ge hai ta. Kupia risomar sige haira lo na. Ha? First party puchka. Ni bong lo. Thek lo meti. Ekta letter. Letter 1 ham. Ekta wet le nang ba. Inte ko Tame antal. kreng lo guys. Sorry onda thek khelo ni tu. Dito mela pucholo bang long party ke chodun lok chalo non bang ke. Pini naro su ni party ham le pot hedo pick. Yes. Weather bang si meo eder anta. Arve non sige ham lang. Chome.
no. Bye next party tum lo. No no phige bang lo lage. Jono nang ke indu nang badun thu alo party ke chodami phannon indu nang badun thu alo ako bang thubo mila. Party party ke chodami adim ta hedi do thupi kan la. Oi candidate kan jon dolo tomorrow. 5 জন ইদো Ba inut bet lang cholong non 4 jon do lang chodami 4 ta ahem do lang non ke chodam long thuji. হক লাগে না লাংলি পিটা Labang ke next party nai pi bang le yo. মিলি বং ন Oh my god guys yo herai lo the pik an mo pen thuke nai klo non si hedi asa basu ki kom lo jo hemar lo lage mane na parse ka nat lo labang ke warenda long na parse ka pot an lo hong ta do pik lang sa yo he pik an jo Ijak ke mel lap lo ये देखो herai the pik anu first time lo peneng pen herai nang ke klo ke kamsam Another day, same vlog guys, and good morning. Pini bang hedi West Karbi Anglong side si explore dami. So, stay tuned. Okay, sorry guys. Nitum kita ni nang tumhanang ke than bang ke nitum kita mi pu West Karbi Anglong side si explore dami pu mati di nituma bang ke hedi West Karbi Anglong leke dam jikali nitum ke Dima Hasau side na si dami kedam je dim bang ke nang than thelo hedi monang tum haladak ni tum le rock ansi nang paklang pon po so stay tuned. I love you. Big anyo. This is Goldfield guys. This is Goldfield. Finally I'm here. Finally. It's very beautiful. Adim ke lang mi pen tumon ke lang. So refreshing. Mind refresh you pate di. Asa photo chani thola se di. Naki joilo. Adim chini manang tum lakhe di. Umrangso Goldfield Gode lake mane hedi ke bang journey bigo means like welcome to the gulong le dela mati di asi non bang ke na explore phan bang lo mane appear thepen lang te lang lo yo
lo di bige. Best. Enjoy your life, guys. Enjoy your life. Life ta enjoy ning tho hemar lu ki to loke. No. Nahi hoga. So explore the world. Anda pini bang kadi photo hai hui ke hedi. Chiu thai heng no means tumo to ma ki di apare photo ta clarity ka sam bang me de. Ma hedi la ko anset enjoy pa sa anset se de. Non bang ke direct. Non bang ke direct hem lo ke dampo. Hem ta hi lo ulang ma ti di la sino ni direct hem lo ke dam. Uf lang tu ka pir thipen lang lo. La tumbang ke choy penang si chokwan yu. Yes. La pu an ke feel side lo. Ampare la pu aparta lang side de lo. Jo. La pu ke beleng aparta nat bang lo next part nat. Nona bang kinang tumang panang song pena view ng pulang po de lang mi pig anyo ang song pen ki full water na water. Ni garden amir ta bloom chit layo lang mi piga ये देखो good morning guys, good morning. Lasto video bang kelaan si pa judlo chitong tunang next video long jong se channel subscribe krelang follow te subscribe tha lapen jong se lasto video lang mesen pate like comment share ta pitha de. Bye bye, see you in the next video.